Shaqiri je dao znak i Trippier ide na udarac i Trippier pogađa za 1:0. Vrsaljko, konačno njegov dobar ubačaj i Perišić! Pa konačno! Pa to je nama trebalo! Jedan pravi ubačaj s boka, jedna neopreznost Engleza i Perišić nas vraća u život! Munjevita reakcija, kao kobra je utrčao u taj prostor i pogodio ispred Walkera Ivan Perišić, kojega toliko spominjemo i čekamo na ovom svjetskom prvenstvu i konačno se ukazao naš dragi Perke. Savršen tajming, briljantan ulazak ispred Walkera. Trippier samo nijemo promatrao kako Perišić trči ispred njega, a Ivan u pravom trenutku onako. A ubačaj, to oštra lopta, Walker reagira, tu je Perišić, Mandžukić i Super Mario je zabio i doveo na stranu! Na vrata raja Super Mario nas dovodi! Rekao sam da su se uspavali Englezi, da su stali! Polomili su sve tamo pred sobom. Platit će opremu, nema veze, drage kolege fotografi.